nso me mo akwa abado ba Adom TV bedroom health tips eso na wotwe mu nyina ye be kasa fa headaches ana tipaye so bia o mitina emia na no ye condition bia wo say ye me ye ni ku ho sa na me ne Dr. Dubotin na wotwe mu ye ba bedi nkomo afa headaches no ho na dwumako na daro mansunti na health tips yetime de bro adwada de kosi fia de 5 minutes ye nche timedofo new free ha na wa nso tie bi ema ho na ma abusua no for Dr. Dubotin was 0244867068 ya bie hawadwe no ofre no a obejoso doga no peme mu akwabe mejoso na bia bokode nyankopon da na wotwe mu se kasa fa headaches that's right na etipaye de say ye nyina etimi ye na ye bibia wo se ye concern medase pa empem bebiri no a na yate se obi ho ayese nipa na wawu ana yesi nipa no wanya stroke ana yesi nipa no wanya heart attack ana yesi nipa no na hwe nye no eno ya na yehu no na bibia nye no na de ota complaining an say wo mu a wo si metie me ya yehu ya say nipa no da ye no wan so de ana yehu ya ne say afede nipa no afede ne fa adwojo enti de kase ne say headache de ya de a obia experience bi da so ya kwala so ye panyin obia nya headache da na etipaye a ebe ye wo na obehunu se eye normal tipaye no obi wo a ekom de ne kora ne titimi paye no obi da na wa na yi a ne titimi paye no obi wo a na sebi wo ye stress ya ebia wo how bi da no wotete nsem bebre na ne ti etimi dwa no enti o se yetimi hunu se tipaye ben ena ye yade ena de ba ena ye tipaye ben ena ye bibi a ya ye obi akonom nsa wanom nsa wanzu anom na ade ba kye na ti eye ne ya saa eti yade a enye yade bi na de aba no eno no eye eno no de eye o how bi ya that time no enipa na komwo na di saa tipaye na ba nanso so behwemu no yade bi e wo wiase bia one of the symptoms of yade bi e wo wiase bia no editipaye na eba na yade bia so a editipaye na eba no esonsa de uti no ba bia uti ne betima paye wo enti obi ti betima ya ne ya na ne ti ne ya ne jana mama so pe obi ti betima ya ne ya na ne tipaye ne jana dapampam obi de jana ti ko obi gire no ni tipaye na jana ti half ni ti efa yes ena ne fa ba ko pe ene dwa ga obi de ebonku obi de enifa so obi tipaye no ejina ne forehead obi de no ewo nani nani ase no pe ena ne ti ade ne ejina obi so tipaye no epaye no aba ne kon eba ne shoulders nyina na opeja ne nsakra impeja obi tipaye no a wonya no obi de ne tima ne timu nyina ahye no te se de ya so jawo ana obi akono maduboni bi na enam ne timu no obi ti yade no ase de kuma ena ebo pa je bi ko etimi affect na ni etimi affect obi ti paye no bo se na ni kura prunsuo obi ti etimi paye na ne hwini mu nyina efiri nsuo you see enti saade we say yewo na tipaye a enye yade na de ba no the difference between tipaye a yade de ba edi tipaye anya yade tipaye anya yade bi na de ba no paye wona ade chekura unhu biem okay enti na omoton nuro te se F pack ene all paracetamol ne sanoma no omo advert omo ye no me no omo ya adwene pa medically no e good wo se utipaye no etoa so for enam yenu achi a ko hu doctor na kire se etipaye a eye enye yade na de ba no paye wo no a within a short time no asa etipaye no ekọ enti yade bebre na wo ho a yade ne fare bai ejina ebema wuti na ayede ayewoya enti ye ka etipaye a na ye yade na wo kena no ye be dive into it endpoint homeopathic na yade bi ha obia stroke yade diabetes ana wuti na ta pai wo pa ana yade bi ye wo usu bia homi ensiso ne nko no ba fra endpoint homeopathic clinic na wo ba bia wo no ye ben eti fra ne ma direction na wo yade na ni hu nkomo number ne ye 0244 867068
0244 86 7068. Yada say Dr. Dubote na wote ne nka no nti na wotwe mu nkomo ye headaches. Wo hwese de wabobɔ ne tofa de amaye na ochena. Nyame ya dom aka ye ho 5 minutes ye nche na ye nto aso. Fasedama endpoint homeopathic clinic. Number ne 0244 867068. Ochena kwa ho den ho a. Ebe se